Habitantes se preocupam com a condição estrada e direção meteor, também tempo udan sedimentação sempre taca dalang, o que dificulta a comunidade sira em movimento. Habitante Afonso Canizo, o subministério relevante a total projeto de emergência e área meteor, no nea saitia sedimentação, nebe takadala, a tulabela impede cidadão ser em movimento, também tempo uda, rai sempre mono, onde taca a estrada e a direção, Cristo Rei. Mas dalam ni laos agora maka mosu problema idah sana, mas kada tina, ne bene uluk, mosu tina ko tu ka mos ba presidente ministro mai to ne silêncio ministro me hari na, mas to agora sedo ketan solução. Tano am husu sebelkar kita mene dalam limos dalam protokol i tenia nai presiden di republik mos loloron li olehne nebe papau di sebelkar sinor milin sumai tauba be proyek emergency room bele atene tamne dalan tam ame hene laos ema itu mas ame 37 keluar maka hene de bes itenia awan sirmo sekolah mos barak amos balu service ame asesu dalan la dia tamne mak ho respeto ma am husu lilu ya obras publik minister obras publik halo papau di bele me tahu emergency room bele hadiati amna dalan bele ta akses di idane ligamos dalam protokol nunena selain presiden mas loloron li oleh ne uluk mai equipment mai uluk hamos dalan ne ami para tiasir am bolu be selain ministro haru kun ini be ekipasir mai kini asesor ini be ekip teknik mai kene ben sir harai dan mas to agor sedok taba pratik sedok hadia tapi amna perkubasam be ba sekolah basir am sai asesor sai la dek label ema mora surmo sam lor sei labele horsei ehne ina nairua maka partus ida operasi sama sai labele ami sei labele ehne nairua horsei ne nairua maka ida partus normal ida operasi de masai labele am lor sei harum basir mas labele horsei kene karta tamba potsir ba hospital lames anto horsei am lodet mehne maka microle tule belo refal ba hospital Aldea Karungulau informa unidade haria neba sempre sai vítima e tempo udang tamba comunidade balu nia uma rai takahotu. Fundera acontece udang durante horas toluga horas ruah balu sene íamos amnia comunidade balu nebe maka afeta husi rai taka uma ho sasan lubukida e depois íamos aminia dalang estrada ne karik mota bot sempre lorifato correne taka estrada e ya fatin tolo gahat kerang que a minha fatine sempre acontece letas ne how recomenda ba ministério ne be maka competente kona ba hareba mota ko odalan serane karik bel halo urgente ida ba fatin dalang liliu ba dalang ne be ami hatene kata iha dalang dene ema bot lava mai o mos amini presidente mos liu mai lorong dalan dene karik bele hadia mota ne ho kondisau ne be maka dia para rai ne be mota lori sileting mai labele taka be ke estrada e nomos karik bele haremos ponti ne be maka ia liu leting ia ska hotel ska na bane ponti ne agora rehenek taka toma kutu be agora dalang ne sirato ke dalang ne ga o atu hasai rehenek ne be misir foi makbo Aldea hatetem família umakai ida nebe sai vítima barai halai hetang ona visita husi autoridade de proteção civil no parte igreja. Ter observação gemeng niang nota kata foi em raitaka estrada e a direção meteor ba fatin turismo Cristo Rei equipa IZ toqueras fatin horia sai sedimentação no ne facilita cidadão sira ne movimento horia Juliana Maria Gemen.